I can't believe I'm doing this video. Rest in peace to Lindsay J. Easy, okay, ništa. Ovo je ništa za mene. A long life spent in a miserable way. Make sure to get yourself some It's Lindsay J merchandise in the description down below. Ćao ljudi, It's Lindsay J nazad sa drugim videom s Minkom. I danas ću pričam srpski, samo srpski za sve video. Ljudi, ne znam šta radim i ne znam tvoja gramatika i srpski je veoma teško. Bože. Tako da vidite, moj srpski je malo dobro i to je to. Brate, ovo je veoma teško. Kako, Bože? Srpski jezik, brate, srpski jezik. Šta je to? Ne znam. Ali, ja sam Lindsay J. Ja sam 18 godine, imam 18 godine i... Jebote!